Awang amin iti kuana. 97% Sweet Well, Radio. Oraya na jay sweet. Kuana mo So sweet! naikan ni SB member Prince. Ngayon, nagsusubliti for the kedua with our program at da kami man dito lang abo kasi itan ng radio station to entire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City. Kat sabi ko mga po suportaran nyo dahil nangaganyong parabista. It's all about car show. Ayan nga Yes. mapasama kinto no. October 28. Yan, so nga dati napinta sa po nga luglugan nyo dito kan motor po maki pag iyo man nyo apo dito yung istasyon iyo man Ay, iyo mahi. Yuman, apo. Ta dati mapasama ka car show. Well, sadyay 4 lanes. Wan, ada apo dagiti nagagadat nga papapremyo nga TED iti istasyon. Ayan, kada iti sponsors mi apo pagyamanan mi iti panangi boy yu kada kita nga parparabor. Kita launay kat. Okay, nga iti oras 7 minutos kapasan de las 2 ni malam. Kakunana dita Facebook balong. One, part 3 still watching you guys from Anti-Charity. Yes, hello. Jana Rivera, hello to Donna Padilla, hello to LC Bergonia, hello to Fortisan, hello to Delphine Dayos. Hi again, mga Lodi, happy blessed Sunday. Hello to Melvin Borquillo. Watching from Perth, kuna naman, where is Perth? And of course, Jana Ramiscal Rivera na imbangal daw kaniya yung duwa. And Maria Peters is hello, Auntie Maria. Yes, thank you. Once again, ako dingaglepas nga panagyaman mi iti kadam iti arobayan ti for the kaduwaw. And Felix Echevarria is watching together with Marwin Kabibi. Kus man di ginalpasan na ba namin duha nga kinansunan. Okay, si Kapay, itultuloy mo balong. Hello po from KSA, from Zia Gragindin. Shedrick De Leon, good day Karuba, pa shout out. Please, batch 91 St. John Birchman Cordon from Shedrick in London. Kumusta nga po yung papa ko, si Joel Takaban sa Barrio po. From Adalam Jones, Isabella. Request nga po, di baby kinineneng from the Three Brothers. Watching from Perth. Kuna naman, Perth. From Los Biminda, Villaten. Sumarod, I'm asking nandiyan dito Perth. Okay, Jonalyn says here, watching from Hong Kong. Pakipukaw. Nilakay ko Jojo Yadao dyan sa Ramon Isabela. Na? Apit taga Ramon Isabela, nilakay mo. Siguro. Agad sabi ko matama mumiso na. And watching from Victoria San Mateo, Isabela is Macmac Achuela. Yan. And Oy, may nagbabati dito. anak ko na. From Melito Mayor Mente. Happy birthday to Mayor Joseph Tandao. Yan, happy birthday to City Mayor of Santiago City. Yan. Engineer Joseph Tan. Salvador Tan. Di. Okay, hi Kuya June and JM. I want to greet happy listening to Mr. John R. Ong of San Miguel, Ramon Isabela, and to his Palay boys, namely Dading, Jojo, Palaulau, Tirso, Banglas, Daris, Kinyo, Jerry, Jomar, and JR from Noreen, and Sam. Thank you. Ayan, lagi tayo adati kuwanan sa data iti pagtimbangan tirigan ti awag di jayan. Weighing scale o track scale. Po kita mlaang ti nagkriga laki din ang mga linya. Don't weighing scale, weighing scale. Track scale dakulan. One. Okay, kablawa man DJ di tati ko Rogelio Orden nga ag vulcanize ismi Alea May. Okay, laingam dag vulcanize kabsat. Okay, hello kuya, girit ko man amin nga taga Halag 4 nga madamang agdidingek ti programa yo. Amin nga family Valdez, Cristobal, Monchalog. Request ko man DJ maulawak Mildred ismi Jane Cristobal dito'y Halag 4. Thank you, kuya. Okay, that's it. And busanan iti bed. Okay. Ang aron, may sabi nga sa natin, tit mo kanyayo, dahil ikiat, para ka iti pimanaw, iti babalayda, and kunada ako, mailiwag tokeng. Kanito manen, di ipapanaw ko
Sam itayan ayat biag ko tinak arara paapen parat arakop mo lailu ti pereng mo kentay pudot dagiti bisong mo ket nagtaeng to'y sipit ko kailiw kantula biag ko sikat salda rigati mga klon angem masapul kun pumakada kailiw kantula ingingunguten ka di kantuag danda nagtag subliak tudita den na adat panunot ken puso lagip tinapalabas mo masasair malmaldayan ka na yun to'y barukong ko ngem adalat taragsak na iti impaay mo ayat anapod no ingat kanibusanan to kailiw kantula biag ko sikat salda rigati mga klon angem masapul kun pumakada kailiw kantula ingingunguten ka di kantuag danda nagtag subliak tudita den na Rignag amal maldaan jak pa'y ket din makaadam nagdagsin to'y baro kung kuwasika ketin nagpangnawan nasya at apa nagdana anap nun mariskin rekta jak mapukaw panunot ko pintas mo na ipaduma kailiw kantula biag ko sikat salda rigati mga klon hangem masapul kun pumakada kailiw kantula inginguten ka di kantuag danda nagtaag subliyo tudita den na Naimbagal do yung manong, kablaw mo manong tay GF ko, dita ka malagyan. Akala malanyugan kagayan ang 3rd anniversary mito ta ni Rose Saraka, SK Chairwoman Titugu, kamalanyugan kagayan. I love you, baby. Yeah! Kunana naman. Okay, pagkablaw manong, iti pe Benito family, kunana pa from 8188. Kailiw kantula biag ko sikat salda rigati mga klon angem masapul kun pumakada kailiw kantula Apo, ingingunguten ka ninayo di naman. kantuhag danda nagtag subliak tudita den na kailiw kantula biag ko sikat salda rigati mga klon angem masapul kun pumakada kailiw kantula ingingunguten ka di kantuag danda nagtag subliak tudita den na pauna yun. Kalat na di papanamon. Ako, nagatong alaw-lawatam. No, kaya mo di pamanaw, go ahead. Hindi ka mapigilan. Paupawilang ka. Ngamti kang papawil. Ay ka, namnamaam nagsubli ka danto sa balikon. Kuna naman. Kuya, pag-read ko man ni Ate Yolanda Medrano ng happy birthday po sa kanya. Agpainom kan ate. It's me, Tintin po. Ulit ng Santa Ana Echage. Salamat po. Po. Okay. Uy, plus Plus 85. So, kaya nasa 1. This is from
Hong Kong direct text ko na naimbag nga malam ka Aruba pa shout out man Yumongan family iti Curva Yamongan family iti Curva Pamplona Cagayan request ko man mga idol iti tumeng sagot ko kadagiti padak nga OFW from Graziela Yamongan iti Hong Kong agyaman kami mga idol ti ayat you Diyos Ama ti mang tarabi kada kayo amin More power. Kunana ayan and Plus one por. Kaya nasa 1 DJ US dito. Hello po mga idol watching from Toronto. Ang galing po ninyo mga idol. Pagkrit nga po aming taga Nabakayan, Gataran, Cagayan. Nabakayan. Okay, ng Runa iti Valdez family, De La Cruz family, and Castillo family. Thank you po from Tessa. Tessa. Ang DJ Tessa. Aji kapkabil iti bilyara. Tisa ajay. Ay, sabay di Tessa. Okay. Just Tessa kidding. ajay pag-eskwelahan vocational. One. Dagitay dressmaking. Testa. Ay, Testa ya. Kita mo ti Tessa. Ana? Isu iti kaanak nga taga Bugalyon Norte. Od nati Odessa ajay. Aya. Anak ano? Aji prutas nga mais. Chisa ajay. Chisa. Aji makapayelo iti ngipon no. Aji kayang Perth tatay. Perth. Australia ka no, ten na. Perth, Australia. Perth. Okay. Kung ano da uni, may isang kolor. Isang uni ti no medyo sakit sa mata uni Perth. Galasan. Perth kana Perth. English syempre ano medyo nagapo ka US kasi ti uni ti kwam iti otto mo Perth. At the H na yung mordong. Okay, datay nag-request iti tumang iti intay patgan man ta syempre nagapo di sa bali nga lugar da kita kat pat gantay unay da kita kapagayam ti otak ko na ta bayani so dati bayani. But di mo mabiro ka dito mo. Sige, pasak pa lang. Hello karo pakibati man tay BFF ko. Ni friend Gloria kin ni Benson Soto nga kasangsangpot na di kalman di tabungan yon proper from Sean Navarro kin ti amin nga batch 90 ti Lasalet offer mo. When launay nakita nga si mang panganagit nang tugot na pa iti bicycle. So enjoy your stay in the Philippines. Di kita niya nagyanan tayo di jay. Ay wan. Macau. Kasangsangpot da? Kasangsangpot da. Oh. Winadya bike lang. Amin dan sa kakitam ko ipakablao mo kung ano ni Kabsa Chori so that means ay wan kasangsangpot na. Nabayag datoy. Okay. Ayan, so kadagiti Soto family apo and kung siyempre kumpare kan kumarik na kita and Soto and ano di apelyido di lalakin tayo Bonita. Ayan, na ko nga nalipatan na dito pa ila panunod ko. Thank you very much ipa nga si kaso iti FDD group idinabang kami dita Macau. Oh, ngarod kadagiti lalaki nga natatangken ti Tomtomang dang. Ay nagtangkan at humeng tunggal adda babae adumteng kun dita digdiga damdama lang inak idang kaadda ay nagtangkan at humeng tawray no text makipin at naganeng pasaak lang itilod kayat ngan makipalot sa kamangan tibalot kastat ubrak kahabsan uray itanda addan asawat single nagpay kunkunag jag man amuno apay apachanda naduma iti biktima palasang ken balu patulak hangem dimteng didigrata adana anakak no jak ibalay patayenda ay nagrigat ngayam di Castilla babaero maibus ti pisam maibus ti kwartam pati ka babainam ayaw dagiti sanikwat nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengan mga klon kaniya.
nagadut inagkapagpakanen sustento dawat da nujak ited agyanak nagtiselda ay nagtangga na tumen ngem dandani akmet nga akbekelen dep pa ti babawi krigrigat na tara kinahilig ti babae ay nagrigat kayang ti Kastia babaero maibus ti piksam maibus ti kwartam pati ka babaingam ay awanan dagiti sanikwak nagbibingayan da awan pa yan pagtaengak ang mga klon kaniya ay nagrigat kayang ti Kastia babaero maibus ti piksam maibus ti kortam pati ka babaingam ay awanan dagiti sanikwak nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengak ang mga klon kaniya. Okay, manong kablawa man dagiti agop ubra dito sementeryo dito Villaflor da Uncle Juni ken dagiti kakadua nang taga Malibago kasamot ni Uncle Lando Gyuyo ken nilakay ko nga ni John Marquez. Thanks po, it's me Agnes. 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 Okay, dito Facebook pa lang. Request man tayo sa bon kuya, ipaay ko man dahito nga kanta kada kitay kakabagyak. Dito Isabella coming from Arnel in Hawaii. Wow. Nakanta mo tayo. Pa-shoutout po sa family ko sa Zambales from Glory de Menden. Hello to Auntie Josie Escobar, Auntie Elby Baldubino, Ate Ella Baradero ulit, Cecilia Espirito, Beverly Annona, nagigbibuya, Auntie Ella Martin, Linda Pasyon, Marilo Peral, Talaka. Hello to Lawang Herbasio. Pa-shoutout naman po, Herbasio family ko na ta. Hello sir, watching here in Taiwan. Pa-shoutout naman po from Kimberly Akob. Pakablaw man tayo, happy birthday nila kay ko Vincent Cardenas, Iti Cordon, Isabela from Hong Kong. Agyamanak more power idol from Marites Cardenas. Kuya June, kanading JM pagritman, birthday ton bigat. Kunana ni Auntie Linda Pasyon. Thanks. And God bless. Ayan, happy birthday Tono kakabsat Linda and uray no awang ka dito ikatagi patulod kalata iti mamirienda. Okay nga rod para kalagiti And hello also to Sir Emil, Emil Castillo and is Jerome. watching. Ayan, napikas na dito na kontento nga agdingdingag ti radyo. Agbuya pa ay ni Ka Emil. Anyway, para kalagiti awang pa'y asawa na kaskeng ka. Kaaduan iti awan asawa na manirit managsipot iti karuban na Nalabas. aglalo no balo nga agmaymaysa kumunol-kunol pumalaod pumadaya tila addan tunti masarsarakan na naanakan wenno addan apo ko na igaed nantun ti agbirok ti panggadan na tadakkel a pamilyan iti palpalamutan na ngem mapay di karubak siya payan ti maamak lumakayan ken agpultak ngem di pay met nakasarak dinan sa amot mga sawa maamamak ngawat pangbiag na kaasin tu isuna no lumakay nga agmay maysa.
Ngimaddan dagiti awan asawan na nalimit ngim adda kasinsinnarak na sentiren ket adda lata kwartana sustentado estates at paiti gamgamit na tagayam adda tissue garmamina nga tilakay na adda di Saudi Arabia isumeten iti gaputi ipupusay na taawan tilimet nga dintuag patengga ngem mapay di karubak siya payen ti maamak lumakayan ken agkultak ngem di pay met nakasarak di nan samot mga sawa maamamak nga awan pangbiag na kaasin tu isuna nulumakay nga agmay maisang at damit ti baro awas na feel ti mga sawa pimanda ti kayat na tay pada nang at da espada na awan ti mangipawil no isut pagragsakan na ngem kumamangidulin matekatan na ngem mapay ti karubak siya payem ti maamak lumakayan ken agpultak ngem di pay met makasarak di nan sa amot mga sawa maamamak nga awan pagbiag na kaasin tu isuna no lumakay nga agmay maisa ngem mapay di karubak siya payem ti maamak lumakayan ken agpultak ngem di pay met nakasarak di nan sa amot mga sawa maamamak nga awan pangbiag na kaasin tu isuna no lumakay nga agmay maisa di nan sa amot mga sawa maamamak nga awan pangbiag na kaasin tu isuna no lumakay nga agmay maisa Ha 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 ha. Okay, malagip ko lang unay, idi agpag napagnatayo sa Jai Hong Kong, agkaroon iti concert ni Maria Carey. Di ka di. Macau ka naman. Di Macau ko nagkuma, yes. And apuno, ada kami nagdita, buya emi ni Maria Carey, naglaing launay. Aglalo di version na ti Himala, di ka di. O di ka magaluglugan ng Himala. Himala. Di ba, idi kinanta na DJ talaga nga sumgar itutut ko. Imagine, American singer Mariah Carey singing Himala. Di ka di. Agtaka na gito DJ dito, DJ nagana dito yung balungan. DJ Hans. DJ Hans. Di mo alam yung Himala na kanta niya? Himala kinanta ni Mariah Carey. Yoy. Palibasa mga OPM lang masyado na taga dito lang ang kinanta ni Mariah Carey ang Himala. In fact, paano niya kinanta? Sige. Sabi niya, Himala, there's been heartaches and pain, I don't know. Dati kanta na Dapay. Himala. Ano dati nga kanta? Para kadagiti taga Visayas. Oh, kasanuno ko mga kantaan dagiti taga Visayas tata. Kung na yun. Napanso na dyan, Kung Visayas. napanso na di Visayas, kinantaan na dagiti taga Davao. Oh, kitaan mo lang ni Mariah Carey. So ano ti kinanta na di jay sa hanak mamati nga napan ni Mariah Carey kaya di pa napan di Manila, di pa lang Macau. Ngam napanan. Wen, Kasano na pasikreto lang kinanta- hindi napanisunan di jay. O sige man, ano ti kinanta na di jay? Lahing Bisaya, Lahing Bisaya. here in Davao. Okay, that's Mariah Carey. Okay, we're just kidding, Karoba. Himala ka dito babate ayan. Ano mamata na talaga tinalyaw na tayo ni DJ Hans. May dapat tiunag. Okay, kung na dito i-text line tayo. Naimbaga pangkaldo mo kuya, kan ading kablaaw man, kakabsat ko dito Luna Santiago, Family Pascual, Ken Dudulao, tayo ng kablaaw, Baby Benigno Terizal. Okay, request ko man di jay, Sukiso kunana. Okay? Sukiso.
May sapay nga message. Ama kakablaawang man dagiti wab-wab. Takay na nga tugtog Mildred. Tika mablaaw. Wab-wab lang. Tipurok 5. Nga po So, dagiti nga wab-wab ladies. Speaking of Macau, Aha. watching from Macau. Napintas ngal daw yo kakabsat. More power to your program from Hector Gawat. 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 Gawat nga. Gawat. Okay na pag nga malam yung manong kablao man dagiti padak nga agdidingag kanyayo ni Marek nga Lane ken dagiti anak ko Rena, Ronan, Josh, Emerald ken daka anakak nga Jameline, Jonathan ken ibayo ko nga gayam nga ni Jordan ken siyempre dalakay ko nga ni Reynante Remy Tiranyag manong. Oy nagado taga Ranyag nga dumdum nga kadata. Mungaraw. Okay Once again, adtoya manan. may kaupat at nga text nan. Baam pala. Hi, watching from Calgary, Ah. Alberta. Pakibati man ni Jimmy Salcedo nga asawa, please. Tirugan na kon. Kan dagiti ay naganak ko, kan kakabsat ko dita Luna, Isabela Kinjay, Hong Kong. Thanks from Nessie Salcedo. Okay, ure ala nakigtot dita nga mensahe nga binasam. Tadyem amok nga Jimmy Salcedo, iti San Sebastian is already Nessie. Jimmy ko nang tatay. Aywan, pakibati man ni Jimmy. Kano naman? Jimmy Salcedo, di asawa ni Kabagis Lani Salcedo. Kita mo nabaybayag nga dimmagan tapos biglada nga pakablaawan. Man niyo. When na ka nagnagan na po dito Siguro. San Sebastian. Kit nabayagin almost 6 years siguro, 6 years ago. Or more than that. Okay nga Rod. Apo, yun nakigtutak. Naimbag nga aldaw yung Uncle June, Ken, Kuyang Amak. Pabati nga po ni Nanay ko Meldang nga ag-birthday tatang aldaw. 47 years old na kanon. It's me, Gabriel P. Pakantayo man ka no, Jay. Bukal. Thanks, bro. No. Well, hello po kuya. Galit ko nga po ang kapatid ko na naglalabang ngayon dito sa bahay. At ang papa ko na kumakain sa kusina habang nakikinig sa inyo. At pakitutog nga po yung kanta na Pato ko na naman. It's me, cute boy ng San Ano? Francisco. Pato. Lipay Quirino, thank you. Pato. 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 Panunod ka man ti kanta nga pato ti paulo Pato. na. Wapapato, gentleman. Siguro, datalaunay. Wapapato, gentleman. Dahil ito man na iti kansyonan ta. May paay kadagiti awan kano ti basol na. Ladies and gentlemen, John Mark in the most dramatic version. Di dadenam awan nagbasulak, tay naramid kumet amin pagragsakan. Ngeman yatin subad mo, sinaktamlaeng to'y pusok, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karin kaniya inka tinalikudan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan na amok, anak ka basulaken ka. Ditaden na awan nagbasula, tay naramid kumat amin na pagragsakan. Ngemanyat insubad mo, sinagtamlaan ti puso, di mo inilalaan na pudno nga ayat ko. Karin kaniya ingka tinalikudan, martir a puso na ikalaan. Niya pa'y diserserbina, nasamit alangen-langen ta. On amok, anak ka basulaken ka.
Dita den na mawan nagbasulak tain paay ko amin akabaelag dita den na awan nagbasulak sikat ng perdi ng waswas kiniayat ng keltay kadagiti arapaan At dapay sonata nga kansyunen ni Whitney Houston idi may isuna dito Pilipinas. Detakit napauluan Inday. Hindi naman si Whitney Houston yung pinag-usapan natin eh. Hindi. Meron din siyang gustong i-share na hindi lang si basta, Mariah Carey ang kumakanta ng Tagalog song. Yeah. And also, Whitney Houston. Okay, we'll do Inday. that later on. Inday. Ditadan na mawan nagbasulak tay naramid ko met amin a pagragsakan ngaman in subad mo sinaktam laing tuy pusok di mo inilala na pudnong ayat ko karin kaniyak inka tinalikodan martira a pusok na ikalang anya pa iti serserbina nasamit alangen langenta awan amuk anak kabasulak ken ka Launay! Bita den na mawan nagbasulak Sweet! Sweet! Oy, okay. Sweet! Okay, it's 39 minutes past the hour of 2 p.m. I'm still with your morning tunes together with John Pastor. Langay po sa kamitan ng radio station tira Santiago City. Entire Cagayan Valley, I should say 97.7 Sweet Radio, Santiago City ng Samay. Aha. May liw-liwa kami launa ay katatati request ni Ading Ella Banadero of Italy. Ooh, Italy. Italy Montaaso Ading Ella. Ayan, kahit Tama na natin, Emilyn niya daw ya? iso natin makin request that goes out to Kabsat Emily Yadaw. Siyempre. Emeline Yadaw. Kaya na nga batuang kano iti sonata. Kita man lang ipalapal na dada nga sonata kini Emeline Yadaw. Ada siguro problema na. Basta ang mga nalaing da kita conversation na baka no at dapat iti Ading JM pa-request niya Ilocano version ti perfect. Ang bakit di nga perfect Persek. Rokis Pilain. One. Kasano nga makaasawa na ita ka perfect lang. Di na pa ma-perfect na isurat. Persek. Oh my God. Persek. Ate Evelyn. Miya daw. Thanks, ading. Ang kaagpapalaw nga rod, ading era no ahumpay. No, May samot ang tinili. Anak ko na. Thanks, Kabsat na palalo ti in love na ni Evelyn Yafaw. Mailiw ken
Secret, correct. Yafaw ko na na. What? Oh, Chinese. Basa, Chinese. Emilin Yafao. Oh, Chinese na kita siyang di jata Hong Kong ako talaga Chinese. Atatay wa Pilipinas tayo tayo. Evelyn Yafaw. Oh, Emilin Yafao. Ngarod, para kada kayo abo nga gagayan. Maulaw kensan. Antinili, ate Ela. Mhm. Okay, nagsakit nila pa. Ito katawa. May garad ka. Wen, kaya dito yun na po sunatang request. Ay, ata siya kanta apamalab. Pamalab. Ngam, dito Ilocano version. Adan ni ayat kaniyak biag kusuruten nak iti papanak tay balasang napintas ken nalapsat jaksapay patyen nga dakan agur uray kaniyak taubing tapay di naginayata di pay amot banag na irupir kon panagayat ko ken ka biag ko agkanak man tapusom ket bagik lang iparipirip mo kada ko kuanak met lang biag ko intan agbalset kasip ngetan sweet takiagot pang naedam sa kasakat karutan dumdum ngeg kansyon akayatan arig mo't madanagan nimnang ngeg mon narasaas ko nga awanen kurang kanyan si kantay babae nga amok akatitibkeran kaduak ti arapap ken mangbuangay ti pamilyak ayat anasarak mangilimed ti pagkapuyak mangitandudo mangewan tupay anak ko naganus ngempod nun ayan ayatra awan makaupay kadata amok anatib kertan dua biag ko agkibinta agsinaranay ta dua adda kadatat masakba yanta biag ko intan agbalset kasip ngetan takyagkot pag naedan sa kasakat karutan dumdum ngeg kansyon akayatan takawes mo na si rayak sikat kapintasan kasla alangan tawanen kurang kaniya oh wala biag ko intan nagbalset kasip ngetan takyakot pag naedan sa kasakat karuutan dumdum ngeg kansyon akayatan patyat ti marikriknak si kantay anghel para kaniyak kunat awanen kurang alangan at tawanen kurang kaniyak
nagparta nga talaga mo ti panagtulid apo iti relo at kita man lang yan ang 15 minutos lang yan ang tinapabati apo para iti makatlong paset iti programa na puluan at kami manan iti lang nga po kasamitan nga radio station tin Tire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio kita dati tumatawag ngayam dagsang kasap na kami mabaling nga sumbata na isong ag-text kilatan apo dito'y official text line kaya dagdam damag lo niya kanumot at kinansyon ni Whitney Houston nga Inday. So usually Inday ng buhay ko, bakit o nasaan? Kung nanadagay kang kansyonan tayo nga Pilipino ngem ni Whitney Houston na kinanta na dyan Inday. Kaya para kayong kaka-Emil if I kunana should stay, I will wow. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. Inday! Kunana. Ate, na-smooth pa lang ko ka. Sige, sige. In the will always love you, and I'll always love you. You, my darling. Bonjuga! Bonjuga. Ayan, dati nga maawatan ni Ka-Emila, dati Bonjuga. Actually, Kamel, if you are listening, medyo nag-adulty friends ni John Mark. Tika di. No, naimbag nga bigat. Kung nato ko ma, ano Basic, na? agi basic lang. Basic. Pinapagadalak. Kung ano nag-adult ka, tinauunag nga friends. So, no, naimbag nga bigat na ko na. In Tagalog, Magandang umaga. Bonjuga. Bonjuga. Nalaka lang ha. Bonjuga. Magandang umaga, Bonjuga. No, magandang tanghali. Walang sukatam lang, Bonjule. Magandang tanghali, Bonjule. Nalaka lang mo nga talaga mo te friends. No, magandang gabi. Bon Jovi. Bon Jovi, kuna na? Bon Jovi. Kasla singer sa mo de jay. Talaga nga nagatal ka. Kuna. Okay, anang arot iti inungay parbangon. Magandang madaling araw. Talagang ni-research ko dahita. Anang arot. Bonjulog. Bonjulog. Siyempre nakaturog pa lang. Bonjuga. Bonjuga. Bonjule. Bon Jovi. Okay, kita aman lang. Okay, 11 minutes lang inin. Kaya, ay, ako, nakasaksakitin na ako nga pumakada taman. Nagaduda mo na. Okay, good PM ng mga lodi. Mamimiss ko, version mo ti Only You, I am please pahikantaman from Vans. Vans. Adyan making kukati sapatos nga Vans. Vans. Wino dito bansuot basit. Okay. Good PM, pabati nga po ng happy birthday sa papa ko, Mr. Benjamin Tolentino sa Quebec, Canada. Thank you from Almira Duldulao. Our very own kagawad Almira Duldulao. Birthday ka ni Pudra Bells na DJ Canada. So happy birthday. Ori hang imbaga ni Almira, tinagan mo ni Kumari Almira, tinagan mo. Daddy, happy birthday from the 4-decade duo and the rest of taga Cordon Isabela. Okay, good PM po sa naping ito, inidap mo mutan. Sa ating lahat, pagalit nga po ako sa bahay na super busy at yung asawa ko na nasa bukid. Request ko nga po yung Riribok TV ako from Rowena and Nangka Heldefun Quirino. O, si Kamo Palong. Okay, that will be the last. Nanonood si Ate Straw. Straw? Ann Cruz is watching. Okay, hello to Lime. Ayan, i-close up mo yung cellphone sa letenga niya para pagdating ng oras, marunong din siyang kumanta. Wow. Okay nga Rod, kas ko namin tatay, kahit
dahito yun po ti sumarno nga kansyon ni May, kaya't dito ti mauding nga sunatan, kaya't agyaman kami apo, ti panang tarabayo kada kami, tala so Gan, nga oras. Pasensyahan nyo apo, na madi mabasa dagiti nabasa amin nga. pangablao yo, nakadado, pasensya kayo. Yes, our Sapay ko ba? panagtawa ti dispensa. Sabi ko matama, awatan nyo lata. Kaya madi kayo mamuuma. Wan, kaya't dumungag kayo tumanan kada kami next week. Dito yung nga po 97.7 Sweet, Sweet Radio, Santiago City. Nagsam-it, sweet! Sweet, so sweet. And natiitad ta nga sunata nga maudin. Nagkatagbiro ka man ti medyo ma-LSS na nga kunada. Handang nga malipatan. Ato ilatan. O nga rod, para kada kayo amin na po. Kahit tayo ko na ako. Sa ila paig mo tamanan. Until next week, agkakadwa tayong tumanin na po. The same time, the same place. Pagkag sa ila paig mo ta. Dati nga nasa kita na. Ano sakyan ka, hindi na ba payagan. Okay. Goodbye, everyone. Thank you very much for listening and watching. Madewak. At datua, anagriri, onek pampasahero, adip ni, taatakan payot amadi, idi agden na dua atami. Oh, yeah? Dagitoy, di agririri, agnaganti, pitot kinsinti, nakatugaw nga inanglit, agpinabasol anabangsit. Nagpengget kay ba at amin na bangit rambol o ti jeepney. Nagpreno ti driver ating itak nun papan ag-referee. Di tamet anak ibiyang tay konduktor nga ang agos na tupol nangisip na ramraman pa'y anapis Taimit pasahero ating bera Mariatong iib tinagan na Sangsangitan na tayo lako na kamatis pariyan na tugawan na Iti panagdalupisak na kaslaubing amaladaga Ingkusay-kusay nat sa kana nagloka Isjay pandiling na Kaputa di makaanawan tay ting i-driver da Impayawat na tay palsiit kini konduktor na ang isit Inagaw met tay tindera tay palsiit apunada Imbala na kamatis pariya kasla bulintik intirador na Apo, nakachunkin mo ni imilin niya daw ni imilin niya daw is watching Malpasem Kadwa na tatay niya. Huwag garon nga matatalagbo yan eh Ayan. Kaya sarili na Hindi cellphone na So Agdadwa anagriri Onek pampasahero Ajip ni taatakan payod amati Idi agden na dua atami Dagitoy te agririri Agnaganti itot kinsinti Nakatugaw nga inanglit Agpinabasol anabangsit Nagpengit ay dua atami Nagwangit rambol onek ti jeepney Nagpreno ti driver ating itapnon Mapan ag-referee Itamit anak ibiyang tay konduktor Nga ang abos na tupol Nangisit may ramraman payan na pisit Kaputa di makaanawa tay ting iya driver da Impayawat na tay palsiit kini konduktor na ang isit Inagaw met tay tindera tay palsiit akunada Imbala na kamatis pariya kasla bulintik intirador na Nagsardeng tiap apa Gapong intindira Maria Nagsardeng tiap apa Gapukin tugi im Maria Okay, that's all for today, folks. Goodbye and God bless everyone. Bye-bye.